aina yaubase ai kainone social activist ama oina ko participate tawbani hojiki se koigi kaino oina tawradi sige topic se da khoi pungang ang bangangning da basu laigani ko aduna aina represent hojiki panelist ama oina yaubase social activist hai biro akhoi na khanbadi akhoi na haining badi prem sini khanbadudi नियम चुमना प्रोसेस चुमना चैनल चुमना चतलदी मी मयामना एमएलए मयामना अपामबदो दुम खनबियो मदु अखोय करिसु काइदे अदुबुदी मिस्टर होमबा चौबादा अदुम खनगेरा पीगेरा अदुगिदी अखोयगिना मदुदा करिसु हाइरोय अदुबु तथोलगिबा मोंग असिना सिस्टम असिना अखोय ए सादादु कनानो खंगदे अदुबु तथोलगिबा मोंगदुना ए सादा से फतबा मा ताहन खरेबो आई मरम दो हाय गेबो ताहन बदु खंगनतना मणिपुर प्रजा अखोय मयाम सिबु यामना करियासिरा डेमोक्रेटिक ओइदबा अदुगा लाइरि लेसु हैतबा थाइना चौखतरिबा मदुकी मतम ओइना चाही यांखै गी ममांग दा लेरंबा पोतु की प्रैक्टिस तो ngasi बीजेपी की सेंटर सिना तौखला लेबो मसिनेबा अखोयना नुवाइतबदी करिनो हायरगा अखोय गी Raja Sapa MP amakak laibani Manipur whole state entire population sida masida oigadoriba se MLA sing sina masi elect tawgadabani vote cast bigadabani adu asigi ticket piba process tawba haibase atopasu contest loina yai adu party ki system da lakadabani party ki ma president ama weribani mana CEO gani hairadi ma hana president tokadabani अदो होजेकी प्रेसिडेंट सिदा राजा सफा की एमपी ओइगनी हाइबसे मी तरु तरे थोरक याय अदो पार्टी तो हायरगा मसागी पार्टी की मागी वर्किंग कमिटी सेंट्रल कमिटी अदोगा मागी तोंगानबा मदुगी लेरमगनी अदो एमएलए हायरसे फरफतसु लेरिबा रूलिंग एक्सिस्टिंग एमएलए सिंसे मिराइबा यादे हेबो एमएलए सिंसिना यंगलगा राजा सफा की मणिपुर की एमपी से कना ओइहनसे हाइबसे फजन स्टडी तौरकांदा मुन्ना तौरकांदा बेस्ट ओइबा क्वालिफाइड ओइबा मी अमसे रिकमेंड तौरकांदा प्रोसेस तो थागदबनेब मदुगी डिस्कशन दो इउ उदे कंटेस्ट अतोपसु थोरकते स्लोइना साइलेंट ओइ मरमदी हुजी एमपी ओइरिबा अमसि लेबनिना मा ओइना दुम अमुक कंटिन्यू तो हंगदबरा हाइबगी वाखंदा अखोइदी लेखियबो कंटिन्यू ओइना लेहनगे हाइबा तारसु ngसागी प्रोसेस तो दी तानादब यादे हेबो को अदु सुता तानादब पाउसु खंगदना कइनो से हाइथोरप कांदा एमएलए फावबदा अदुदा खंगे हेबो अदु ओइरदि पोतो अस्वाइदा सुलै लैतरे हेबो स्वाइदगी पावर अस्वाइगी कइनो इन्वॉल्वमेंट से करेमत लैहंदरे हेबो यामना अंडर एस्टिमेट तोबो मोंगदा आदगी दुम खलगा अदा तानारगा डायरेक्ट तुम टिकेट से आदगी दुम पिरा खरे हेबो अदुदि लाले हाइबने हेबो खोइन हाइबदि को मदुदि मणिपुर अखोइ सिदा करियासर उसी थवैदबो म अखोइ चंगेबो मसि उसी थवैद खंगतना एमएलए लैरिबो सिंसिनसु मदुगी ब्लेम तौदेबो प्रेशर पीदेबो मदु कनासु ब्लेम तौदेबो चुमदे हाइबदा लेखप हाइब ngamदेबो अदुरदि अखोइ मणिपुर से लोइरे हाइबनेबदा अदुना होजिकि पोतुदा ए सादा हाइबदुदा अदुदा सोलकपनेबो अखोइदि तानारगा एमएलए मयामदा अखोइ मैडम ए सादा से यस मा क्वालिफाइड वे हंदकति माबु चांस पीसे हाइना रिकमेंड तौरगा तौरलदि अखोइदी अदु तौबियो हाइबनेबो मत अदुंब तानब लेते प्रोसेस टू लालगा चली अदुगा आतिगे हेता तौरदि मणिपुर सी गवर्नमेंट अमा लेरिबनी स्टेट अमनी स्टेट तो खुद थिंजनबा याबा यादबा ले पार्टी हाइरसु पार्टी दु लेबवानी पार्टी की डिस्ट्रिक्ट की केंद्र की स्टेट की हाइबा की रूल लेना लोइना मग लेजरी हाइबा अदुना आत मथक्ति की हेता थांतो थांसिंग तौतो थांसिंग तौर लेखिबसिदि मणिपुर से मधु अखोइना पामदरेबा अनीसुब पॉइंटा ए सादा से अनौब मी नतेब मा बीजेपी मणिपुर स्टेट के प्रेसिडेंट ओइना चाही मंगा हेना पुरखरब मीनेब माना प्रेसिडेंट ओइरिंगेदा माना करी तवे हाबसे मयामना खंग्र पोतनेब आई सिदा हाइनिंग दे हेब को मदुदी अखोइ मयामना खंग्रे अखोइ अदुगा 2023 दा मणिपुर दा कॉन्फ्लिक्ट से थोखिबदगे माना प्रेसिडेंट म ओइरंबनी मदु काइनो मखक्ता ताइनाबा सेम द खक्ता लीडर खराता हाइना बयारोयबो बीजेपी
ruling government party 하이브세 ruling party기 president 하이브세 얌나 짜오버네요. 얌나 짜오바 마기 가사이기 캐비넷기 레네요. 아무로음다 파티다. 아주 마기 롤세 얌나 짜오나 레요. But 3 years menungda magi role tu karino, magi achievement karino, magi activities tu karino. Sulai leteba. Then how can the center select him? Sigi Raja Sabha ki member mo wena makaramba ground da, karamba ki position da, degree da, angle da, kari the best oraga. Karimata tana datana mana Raja Sabha MP oigani haina khanbano haibane da akhoi di Raja Sabha ki MP longli amaka oiba isidi Manipur punamaki issue khangba lepa ngamba ngangba ngamba Manipur ki tribal community leriba punamaki Manipur ki tamakta lepka daba nganga daba mi ado akhoi di madhukumbaduna MP oigatabane Raja Sabha haibase law making body ni adudam voice speak doribani. Okay, adum jolai asang maruina Sada Devi na parliament da phama matungda magi voice se kanai bhawa effective amadi strong oigani en khanbi strong si Sada na taba Raja Sabha MP member ma si yamna chauna loi but hojikti Sada gi Sada haibisi picture du lakhrabne na laigataba karimata akhoina ude phangde maramdi moi ngasai na haire 5 years ta mai capacity khange mana president oiringe da la issue chi thoe kuki gi MLA BJP MLA sina hainingba tawbada ma president oina karimata action lokhapal leite mana center da high ki bisu leite mana president home minister da complaint tawki bisu leite chaiki bisu leite under discipline ta thamki bisu leite adu swai da spokesperson ne BJP worker khara ne haina TV da khara thol achumba ngamde khutak da explanation call tawbadi uwe aduga ngasai suspend tawkhibdi le kuki gi MLA so far kanamata disqualify tawba khangna na moi mathakta kari tawkhibusu leite ngangbusu leite sini aduna MLA Raja Sabha amagi member se yam madi pagi role chawe powerful leyeba adubu hoji Sada sidi madu oiraro heba magi capacity se khoi khangeba ko football sanaba haitaba mi duda Chakoi dance tawba haitaba mi du da nangna lohongba da dance tawroi na thajaladi ball sanaba da playground da thajaladi kodongoi da su oi thok loya ba prem sini ko ado hojeki tawri ba je loina manate BJP khara ne BJP gi manung se da khara ni loina magnate BJP gi party gi leader mi khara si ga machin thi ba si ga kuki gi machin thi ba se chamana khare ado kuki ga hoje BJP gi mi khara se manarabne na tinabada yamna moise chana khreaba akhoi gi haibade akhoi humje wakhan manaradi combination chana bagi type ta BJP gi leader khara gi machin thibasi ga kuki gi machin thiba khara se machin thiba se chana gi bagi hojekti BJP ga kuki si yam chana khreaba to tholori ba thabak se prem am cha kuki na hoje machin thiba se yango tak adu da kap kani ngara nan so si da moi ma sengka pudu nagada NSN ne haina go blend tawsale Yengo kutakta wa chali bene proof lab ne go ado nahan reverend pastor yaw na mi hum sikhi bedo so kutakta nagada ne haina plan tawsale yengo se hoje ki mi taru pha ki bedo so yengo ase mi singi ka haina tawri ada siki mok machin thi bai se kapna rade chum na khoi kapna bane hai bada kari kai ge mi du kap ke na kapur ambush tawra de akhoi NSN na tawbu de air army da tawbu mayam do PLN na tawbu mayam do akhoi na tawbu ne na claim tawri bedu de mai tawna simak machin thi base ngatang yengo tawrari base aduga chapmana na hoje ki BJP ki leader khara gi machin thi base kuki ga am chuna khare ba madun ne boje Manipur da sanari base aduna ngasi pot se yengo karimata khanganda da na Raja Sabha ki MP kana no oigani haibasi ju party ki manung da ditana biromo Manipur mayak di si Manipur gi mayam gi consent stakeholders in tanaraga tawrade madu people representative haina go akhoi khangani people government haina khangani abo aduna hoje tawribo pot se yengo mana aina du werade hanjan hangani adu tawgani haiba mayam hairi abo adu werade aduga hoje leiriba sena tholiba government sena yangade se da thatke abo oja biren ge aduada ai khangde abo biren oja biren ge di thoina haibada tawgena tawbne abo maramdi mana tawdabse illegal immigrants inde tathokani 하이바 짭짤나 랭크되기 이란세 이슈세 톡번에요. 톡스노버 마이디 마람 차야버. 마디 아이 따톡거니 아두 떠거니 하이비기 쿠키 애니 쿠키 트라이브시 2003다 여번이 마시 야로이
su abrogation tawgadabani ase cabinet da taw madi tawgena tawbane ba aduna magi di peace hanjanba yaroi adu ada tawba yaroi haisu chumi haba hojiki sidi adu kumba kari mata laitadana peace hanjangani na lawe ba aduga mana kari condition gi da ITB singse ilai na aina kaino tawradi hanjaningai tawgani hanjangani haibase kari ground no ba even prime minister na modi na ngasi phobo da karimata tawthokpa ngamdadana manipur da su visit tawdadana manipur issue se yenglaga leira kanda hatta haramandana aigonda kaigoma phanglakhre pirakhre ai thabak se leiramdarabani ai se wairoi dabne adu boina thabak leitaba mi amada sum nang adu enjoy tawro haina piradi yaroi thabak yam tawningba ngangningba sakningba manipur gi tama khalaga lauraga sigen tawba mi adu da leader oihangadabani me prem akhoi adugi spiritual laiteba adunga sigi maram si yobu kanda karigino MPJB MLA mayamna tumina leiriba district presidency na tumina leiriba sinia ba ngasai na ba BJB gi khada yamna maching thiba phataba ma leiriyeba adugi chamana na cookie singi che manara khreba aduna cookie ga BJB party khra siga yamna manara kharbna na hojeki lebak tholi bise khoi khangena example ai pige ngara nahanmak tem ko somda New Haven da cookie sina nomai kabla ka police constable ama shokre driver ama shikre cookie singa onat na bada operation changge changdadana tangkhul na laiba mafam da onat nomai kap tabu khunda changlaga hoje showau da New Haven da ja jenade go Assam rifle ka tonari karamba lengak no ayo sonda mi taruk phar khibado hoji phau release tawdabado tumina laiba ngamba haibase sibu machin thibu kaudro ado center da su BJP state ase da su BJP ko ayo hoji MP wari basi chu mu BJP ado oiga dori basu BJP kana blame tawri na khoi di phap ta de ba ado matamada khoi na ining thau da haibade ma ining thau ne na MP da chahan gunu haibane ba ko maram di manipur gi identity unique akhoi prestige legacy mang hai ka da adusu namna mabu tawraga yare haina ningthau oiraga leramba mi dubo MP ohangani oire phajana chathari alma irang manungda mabudi amarom da hairaga parliament manungda ngangada ba sakada ba khadi ure adu phawada amuk without reason pita dana ngasi ma continue to holaga to holo adu natandana amu madu ki karimata laitana amma adum pick up tawre adu di democratic system da MLA habise MP habise select tawraga chagada banate haijari bakren parem sidi people gi choose ta akhoina mandate piraga elect tawgada pot ne ba do hojiki sidi para selection da chakre abo pick up the chakra pick and choose tawni aduna ai habise parene next ta asada gi matungda manipur da chahi 90 shuruba hanubi ama che supairaga go leibami ama da so dum ohelage habra natraga ab burma de gi adune hoji manipur da ab burma da MP oiramlaga manipur da hoji underground oiraga cookie su group oil rise ab burma de gi lakpa akhona illegal immigrant ne hairiba refugee ne hairiba singsida adum akhoi MP oihanbe gi chance yamna wangna leba adu di akhoi lebak se kai kamai na hingada bano bon